Mahenya maya ma ngari na nduthi iria cia tene nimo mari igweta muno magitabanio ni Kenya Motorsports Federation makiguciriria makiria ma andu 10,000 oro mwaka. Mahenya maya marehete hamwe mabũrũri ma Afrika ya mũhuro, Uganda, Tanzania, Orodomwe na Kenya na kuguciriria makiria ma ngari 60 na nduthi 40 iria nocio kiharo kia Ngong Race Course kingihota kunyitirira. The standards of cleanliness and preparation of the machines has gone up every year and has reached great peaks. So this year the judges are going to have a tough time marking. Hamwe na matereba maria mareketie gwikinya guku bururi-ini ni hamwe na njorio ikereka ria 46 Ronald Walusimbi kuma bururi-ini wa Uganda agitwarithia ngari ya mwaka wa 1965 muthemba wa Mercedes Benz. Aria eru muno na maranyitite mahenya-ini maya rita ria ria mbere ni hamwe na Martin Kaiser kuma bururi-ini wa Afrika ya mũhuro agitwarithia nduthi ya mwaka wa 1965 muthemba wa Sunbeam. Building a bike in 4 days, it took me 13 months to build mine. So it's a big job. Ici ni imwe cia ngari iria igakorwo ikinyita itemi ikereka-ini ria 47 ria ngari ngũrũ ria Concours d'Elegance muthenya wa Kiumia kiharo-ini kia Ngong Race Course guku muciĩ-ini wa Nairobi. Ngiribotera metha ya mathako ya Kameme TV riakwa ni Mugure wa Karuiru.